uburebure bwa metero 1.85, uburebure bwa metero 1.90, uburebure bwa metero 1.78. Abangaba ni ihuriro ry'abasoda bari bamanukiye neza mu mujyi wa Uvira mu gace bita Songo. Ni operation ikomeye cyane yaje gukorwa mu masaha y'ijoro ndetse yaje no kugwa gitumo bikomeye cyane ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Ni mu gihe agace ka Songo kari karimo defense y'ingabo za leta ya Kongo ku ruhande rw'abarundi ndetse na leta ya Kongo FARDC, bivugwa ko bari barimo biryamiye mu masaha y'ijoro bari gucungirwa umutekano n'abasirikare ba Wazalendo ndetse na FDL karizo n'ubundi zicunga umutekano muri uyu mujyi wa Uvira. Ikibazo cyaje kubaho nuko aba basoda bacyageze kuri 20, benshi bavuze ko ari 18 binjiriye iyi barracks neza yari herereye muri Songo. Agace kitwa Zongo kongeye kuvugwamo impfu zidasanzwe, imirambo myinshi cyane yagaragaye neza ku muhanda, bavuga ko ari imirambo y'abagwazarendo bacunze umutekano bacungiye iki kigo cya gisirikare. Ni defense yari hari yo kugira ngo bakabe ibice bitandukanye bigize territoire ya Uvira, kandi ngo cyari gice gikomeye cyane kirimo n'intwaro nyinshi. Aho amakuru yongera kwemeza neza ko aka gace ka Zongo neza bakabaze neza ku buryo bushoboka kandi buzwi. Aba basoda binjiriye aka gace ka Zongo bakaza kugaba igitero kuri ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ku ruhande rwa defense ituruka mu basirikare b'abarundi ndetse n'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC, dore ko ngo hari hivanzemo n'abasirikare baturuka muri Tanzania. Nyamakuru aremeza neza ko n'ubundi harimo abasirikare bagera kuri 3 b'abacancuro. Amakuru aravuga ko aba basoda barebare gutyo kandi bambaye bikwije bavuzweho ko bagerageje kurwana no mu mutwe wa Wazalendo ndetse na FDL, dore ko aba FDL bakoresheje imbunda nabo bagakoresha n'ibikoresho gakondo ariko bikaza kwanga. Abasoda bavuzweho ko binjiye gisoda koko kuko binjiye muri iki gice cya Zongo muri iyi zone ikomeye cyane. Bivugwa ko baje bifashishije ibikoresho gakondo, udushoka, utunyundo, imigozi ndetse n'imisumari. Amakuru akomeza kwemeza neza ko iki gitero cyagabwe muri iyi zone ya Zongo ari igitero cyakoranye ubwenge ndetse n'ubushishozi ndetse n'imibare myinshi cyane. Bavuzeho ko baje bambaye maske utabasha gutema cyangwa se ngo urase isasu ryinjire, bambaye antibare mu bituza ku buryo utabarasa kugira ngo isasu ribinjire, gusa inyuma barenzaho ibikote bisanzwe ku buryo wagiraga ngo nta antibare irimo, ndetse uretse izo maske zagaragaraga ku maso ahubwo imitwe yabo yari yitwikiriye ibitambaro ku buryo utamenya ko ari kimaske cy'icyuma. Amakuru avuga ko M23 ari shobora kuba yagabye iki gitero kuri iyi defense ya leta ya Kongo ndetse n'abasirikare b'abarundi, ariko kugeza ubu nta bimenyetso byari byagaragara byemeza ko uyu mutwe wa M23 ari wo wagabye igitero gikomeye cyane kuri iyi zone ya Zongo. Amakuru aravuga ko abagwazarendo baguye muri iki gitero cyo muri zone ya Zongo ari abagwazarendo bagera kuri 32, nyamara FDL nazo biravugaho ko zigera kuri 16. Ku ruhande rwa leta y'u Burundi ngo rwatakaje abasoda bari muri iyi zone ya Zongo bagera kuri 17. FARDC biravugwa ko zo zari zisinziriye ahubwo zigakanguka zumva abantu baboroga, bikarangira abo ngabo bahise bigendera ngo kuko igikorwa cyari cyabazanye icyambere kibanze cyari cyamaze kurangira. Biravugwa ko muri iyi zone ya Zongo abo bacancuro bari barazanye ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bikaba byatwawe, kandi kugeza ubu ngubu bakaba batazi irengero ryabo. Biravugwa ko ibirengero ry'ibi bikoresho by'ikoranabuhanga bikomeje gutwarwa mu mujyi wa Uvira ari ibintu bishobora kuba biri guca intege bikomeye cyane ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abasirikare baturuka mu gihugu cy'u Burundi. Bivugwaho ko aba bacancuro nabo badakomeje kwizera abasirikare baje guhangana nabo mu burasirazuba bwa Kongo, abangaba bafatanyije urugamba rwo guhangana na M23. Uyu mutwe wakomeje kuzengereza bikomeye cyane ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Tanzania biravugwa ko nta musirikare n'umwe waho waguye muri iyi zone ya Zongo. Nyamara aka gace twakomeje kuvuga kitwa Zongo gaherereye mu mujyi wa Uvira rwagati, biravugwa ko n'ubundi aka gace katari kamenyereyemo imirwano, ahubwo karagace karimo ubuzima busanzwe ndetse hakorerwamo imirimo y'ubuhinzi ijyanye n'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Bikomejwe kuvugwa ko n'ubundi aka gace ka Zongo ibyako bikomeje kuba gaterera nzamba, aho amasaha ya mu gitondo yongeye kubyukiramo ibintu bikomeye cyane, kandi biri kuvugwaho ko bamwe mu baturage batuye muri iyi zone ya Zongo batangiye gufatwa bugwate n'abarwanyi baturuka ku ruhande rwa leta ya Kongo, babeshya ko ashobora kuba ari abagambanyi ari nabo bagambaniye iyi zone ya Zongo, ndetse bagatanga n'amakuru y'iyi defense yari irimo mu ibanga rikomeye. Iki gitero cyo muri zone ya Zongo ni igitero cyaje guhungabanya bikomeye cyane ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, ndetse kiba n'igitero cyakoranywe ubuhanga n'ubushishozi, imibare myinshi, ndetse kiza no gukoranwa imbaraga zidasanzwe. Biravugwa ko n'ubundi aba batipe bari bafite ibiro byinshi cyane kandi byumvikana uburebure bwabo bwagaragaraga, dore ko ngo bageraga ku musirikare umwe bagafata mu ijosi bakaniga bagakubita hasi.
Abasirikare barokotse iki gitero bavuze ko babonye ko aba bagabo ari abagabo badasanzwe ndetse bagatangira kwikanga, aho bakomeje gutangaza ko abangaba bakomeje koko bakaza muri uyu mujyi wa Uvira, uyu mujyi wa Uvira ushobora gufatwa nta sasu ribayemo. Amakuru akomeza kuva muri Sud Kivu mu mujyi wa Uvira aravuga ko nubundi iyi zone ya Zongo ari ubwa mbere habonekamo iki gitero simusiga cyahitanye abasirikare benshi baturuka mu gihugu cy'i Burundi muri defense ntoya iherereye ahantu runaka ariho bavuze bita Zongo, ndetse bikanavugwa ko ari nacyo gitero cyakozwe mu masaha makeya, mu minota mikeya, kikaza no guhitana abantu benshi cyane ugereranyije, kandi kikaba n'igitero cyakozwe kigatwarwamo ibikoresho bihambaye bikoreshwa kugira ngo hahanurwe indege cyangwa se zoherezwe mu kirere. Ahangaha ni ku ruhande rwa M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo mu guhangana bikomeye cyane mu bitero byo mu kirere bivugwa kuri izi mpande zombi. Biravugwa ko M23 imaze gutwara ibikoresho byibura bingana na miliyari 2 muri uyu mujyi wa Uvira, bivugwaho ko ari ibikoresho bya karabutaka kandi by'ingenzi bikomeje gutwarwa urusorongo. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo n'abasirikare baturuka mu gihugu cy'i Burundi ndetse bivugwa ko n'abasirikare ba Wazalendo na FDLR batangiye kuryamirana amajanja. Umwe ntawe ukiri kwizera undi ngo nyuma yuko bamaze kubona ko ari kugenda batebwaho ibitero mu masaha y'ijoro bikomeye kandi kurusha ibitero byo ku manywa. Nyamara baravuga ko amanywa babagwanira mu misozi ya Minembwe ndetse na Mikenke no mu yindi misozi ikikije hirya no hino teritwari ya Uvira, ndetse nerekeza muri Baraka, ndetse banakomeza bashaka kwinjira muri Katanga, ariko kugeza ubu ibitero simusiga biri kugabwa mu mujyi wa Uvira mu masaha y'ijoro ni ibitero biri kuba bikomeye cyane ndetse utabasha no gusubiza inyuma. Ngo ni ibitero biri kuza bifite amakuru ahambaye kandi yizewe, ni ibitero biri kuza kandi bifite target y'ikintu bashaka kandi bakakigeraho, ngo nyuma yuko bamaze kubona ikibazanye muri iyo zone cyangwa se ahangaha muri aka gace bita Zongo, kuko niko twakomeje kuvugiramo iki gitero simusiga cyagabwemo, kuko ngo abagezemo bamaze kubona ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga, barekera aho ngaho ntibongera kugira uwo bahitana cyangwa se ngo batwarire ubuzima. Bivugwa ko nubundi baje bafite amakuru yuzuye kandi yizewe mu kwinjira muri iyi defense iherereye muri iyi zone Zongo iherereye mu mujyi wa Uvira, ariko nanone bakavuga ko bo hagati yabo harimo umugambanyi kandi imbere neza uri kuri stock y'ibi bikoresho byari biherereye muri iyi zone bita Zongo. Ubushyamirane no kuryana inzara ku hagati y'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo bikomeje kuba agatereranzamba hagati yabo ubwabo. Bamwe bati ni abagambanyi, abandi bati ntabwo ari abagambanyi, abandi bati M23 ifite maneko ikomeye cyane irimo hano, abandi bati iyo maneko yari ku ruhande rwa leta ya Kongo cyangwa se ku ruhande rwa Wazalendo cyangwa se ku ruhande rwa FDLR cyangwa se ku basirikare b'Abarundi cyangwa se muri Tanzania. Biravugwa ko nubundi abasirikare barimo imbere neza atari abangaba bacunga umutekano nka Wazalendo na FDLR, bishoboka ko bo harimo umugambanyi hagati yabo utanga amakuru yuzuye, kuko nta kuntu baza kugaba iki gitero ngo babanze bamara abarinzi bose bari bakikije iyi zone cyangwa se iyi defense ngo birangire nubundi binjiyemo imbere abo bitambitse babahitane, nyamara ne bamara gufata ibyo bashaka bahite bigendera. Uru rugamba rwabereye nubundi muri Sud Kivu muri umujyi wa Uvira, ahangaha muri zone Zongo twakomeje kwibandaho, n'urugamba rwaje gusiga rushegeshe bikomeye cyane iyi defense yari herereye muri zone ya Zongo. Ubundi amakuru aravuga ko nubundi muri Sud Kivu mu mujyi wa Uvira arimo amazone menshi cyane arimo ama defense atandukanye, ngo nukugira ngo barinde bikomeye cyane uyu mujyi wa Uvira hatazagira umuntu winjirira. Harimo n'akandi gace bita Chiko. Aka gace ka Chikoko karavugwaho ko imodoka zari zikarimo za gisirikare ahangaha n'ubundi ni mu mujyi wa Uvira zaje gusangwa mu masaha ya mu gitondo zatobaguwe amapine. Amakuru yongera kwemeza neza ko n'ubundi ibikoresho byari birimo byaburiwe irengero, ariko bakemeza ko n'ubundi ari abasoda bashobora kuba banyuzeyo bikarangira naho batwaye ibyo bikoresho byari biherereyemo, cyane cyane zari imbunda zigezweho zari zikiri mu makarito afunze. Uru rugamba n'ubundi rwabaye mu masaha y'ijoro, n'urugamba rwari rukomeye cyane rwaje no guhungabanya bikomeye cyane ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, ndetse bongera kwikanga bikomeye ko umujyi wa Uvira ushobora kugenda ukajya mu maboko y'M23 mu gihe cyose bari guterwa n'abantu batazwi, ko igihe cyose ibyo bikoresho byagaruka muri mujyi wa Uvira bishobora kurangira bitwaye uyu mujyi. Tuve muri uyu mujyi wa Uvira twerekeze n'ubundi Ibaraka mu bitero simusiga bikomeje kuhavugwa hagati y'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa M23. Ni ku buryo bweruye M23 yongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu Ibaraka, aho bavuga ko ishaka kumena igikuta cy'Abatanzania ndetse n'abasirikare b'u Burundi bagiye kurinda umujyi wa Karemi kugira ngo berekeze n'ubundi mu mujyi wa Katanga.
Uyu mujyi wa Katanga wakomeje kuvugwaho ko igihe cyose M23 yari imaze kuwukandagiramo igihugu cya Kongo cy'abagicitse umugongo kuko n'umutima w'ubukungu bwa demokarasi ya Kongo. Nyamara biravugwa ko kugeza ubu ngubu ibyo bitero byatangiye gushegesha bikomeye cyane ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Abasirikare ba Tanzania baguye muri iki gitero cyo muri Baraka baremeza neza ko bageze byibura kuri 60. Nyamara buri munsi hakomeza kuvugwa abasirikare bapfuye mu masaha y'ijoro, ariko iri joro biravugwa ko nta basirikare bapfuye ahubwo ari igitero simusiga babagabyeho ku munsi w'ejo hashize kikaza gutuma abasirikare bagera kuri 60 ku ruhande rwa Tanzania bapfa bitaba Imana. Nanone bakongera bagatangaza ko ku ruhande rw'abasirikare baturuka i Burundi dore ko barinze ibi bice cyane cyane umujyi wa Kalemi ndetse no kuri iki cyambu cya Baraka bivugwaho ko nabo hatakaye abasirikare bagera ku 120. Izi mpfu zikomeje kuba muri aba basirikare bari kurinda iki gice kugira ngo hatagira umuntu winjira muri Katanga, n'abasirikare bakomeje kuvugwaho ko bakomeje kwicwa ruto ruto cyangwa se gake gake n'abasirikare bari kuruturuka ku ruhande rw'ingabo za leta ya M23. Tukomeza kuvuga leta ya M23 kuko kugeza ubu ngubu ibice bisigaye n'ibikeya ugereranyije n'ibyo imaze gufata, ariko amakuru ahari aravuga ko n'ubundi balkanization yaba iri hafi kugira ngo urasirazuba bwa Kongo bwiyomore kuri Kongo bube agace kigenga ku giti cyako. Nayo mpamvu ari kurwana binjira muri Katanga kugira ngo Katanga nayo izagira ubwigenge. Amakuru akomeza kuva muri M23 n'ubundi aremeza neza ko bamwe mu bayobozi ba M23 bamaze gutanga impuruza banavuga ko isaha iyo ari yo yose umujyi wa Uvira bazawisubiza kandi batazigira bawurekura. Ngibi bizatuma n'ubundi n'ibindi bice byongera kugabwamo ibitero kandi nabyo bizafatwa ntibyongere kurekurwa. Iyi mpuruza yatanzwe nyuma y'uko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zazamuye amadrone abasirikare benshi baturuka ku ruhande rwa leta y'u Burundi bakazamukira mu misozi bagiye guhohotera abaturage bo mu Minembwe. Nubwo ibyababayeho byabaye ruva gusenya, ariko byatanze ishusho y'urugamba uko ruhagaze ndetse n'uburyo Felix Tshisekedi akomeje gushyira imbere ibijyanye no guhangana aho gushyira imbere ibiganiro n'uyu mutwe wa M23 ukomeje kumuzengereza mu burasirazuba bwa Kongo. Gatatu uri kugaragara muri uyu mujyi wa Baraka. Nyamara hari kuba ibitero by'abantu batazwi nkuko naho bari kubivuga ngo kugeza ubu hari kuvugwa ko n'ubundi bari gushaka kwetaka ngo kugira ngo bamenye igikuta giherereye Baraka ndetse na Kalemi berekeze mu ntara ya Katanga ari naho umutima w'ubukungu bwa Kongo uherereye. Amakuru aremeza neza ko muri aka gace ka Baraka abasirikare bagera kuri 60 bari ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi bamaze kwitaba Imana, nyamara 30 bagakomereka. Abandi bagera kuri 40 bamaze kwitaba Imana ku ruhande rwa Tanzania, abagera kuri 12 nabo barakomereka. Nyamara andi makuru aravuga ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zitari kuza muri iyi mirwano ngo bigaragare ko zifite intege nkeya zo kuba zarwana n'aba bantu bari kuvuga ko ari kubagabaho ibitero mu buryo butunguranye kandi mu gihe gito. Amakuru akomeje kuvuga Ibaraka n'ubundi aravugwaho ko no mu masaha y'ijoro hari kugabwa ibindi bitero kandi bikabwaga n'abantu bambaye maske batari kugaragaza umubiri wabo ngo be wamenya ngo n'abazungu cyangwa se n'abirabura. Benshi bakavuga bati muri aba basirikare baherereye Ibaraka hashobora kuba harimo abagambanye n'ubundi bo ku giti cyabo bari gutanga amakuru cyangwa se bakaba ari bo bwabo batangiye kurasana kongera gusubiranamo nyuma y'uko bamaze kubona ko urugamba rwo mu burasirazuba bwa Kongo rurimo akagambane kenshi cyane cyane ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'umutwe wa Wazalendo na FDLR. Kugeza ubu umutwe wa FDLR bakomeje kuwushinza ko ari wo nyirabayazana w'intambara yakomeje kumvikana mu burasirazuba bwa Kongo, aho noneho u Rwanda rwamaze kwemeza neza ko rugomba kuwuhiga bukware kandi rukarinda n'imipaka yarwo, ari nabyo bahora bishinza buri munsi ngo u Rwanda rukorana na M23. Uwitwa Colonel Nanga yongeye kujya imbere y'itangazamakuru atangaza byose ku bijyanye n'uko u Rwanda rukorana na M23. Nyamara benshi bari bazi ko koko u Rwanda ibyo rwavuze ari ukuri, u Rwanda rujya kurwana mu burasirazuba bwa Kongo rugafasha M23, ariko amakuru aremeza neza ko ubu ngubu u Rwanda rwamaze gukurwaho ndetse no gukuraho urwo rujijo binyuze kuri uyu mukoloneli bita Nanga urereye mu burasirazuba bwa Kongo ndetse akaba n'umutwe wa M23. Colonel Nanga imbere y'itangazamakuru we ku giti cye yivugiye ko u Rwanda rukorana bya hafi n'uyu mutwe wa M23 ariko mu bijyanye n'abinjira ndetse n'abasohoka. Yavuze ko byibura imipaka yombi ihuza u Rwanda n'igihugu cya Kongo ya Petite Barriere, Grande Barriere ndetse n'indi mipaka yose ikora ku butaka bw'u Rwanda, u Rwanda rugomba gucunga umutekano warwo kubera umutwe wa M23 wakomeje kuvugwaho ko uri guhiga uyu mutwe wa Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR wakomeje kuzengereza abaturage batuye mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo bigatuma n'ubundi u Rwanda rukaza umutekano kuri iyo mipaka kugira ngo barebe ko hatagira abinjira mu gihugu ngo baze guhungabanya umutekano w'imbere mu gihugu nk'uko bakomeje kubisezeranya igihugu cy'u Rwanda binyuze kuri Felix Tshisekedi.
Ikibazo cy'uko umutwe wa FDLR washyizwe mu biganiro bya Washington ngo uhirwe kandi urandurwe burundu, leta ya Kongo kwa Felix Tshisekedi bakomeza kubikerensa kugeza amagingo aya uracyakorana bya hafi n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo by'umwihariko FARDC. Ingi bitera inkeke ndetse n'impungenge ku ruhande rw'u Rwanda rugatuma rushyiraho ibikoresho by'ubwirinzi ndetse n'ingamba zikaze zikomeye haba ku butaka ndetse no mu kirere. Ibi rero nibyo bashinza u Rwanda ngo rukorana na M23 kuko rwamaze kugaragaza ko rutazihanganira uyu mutwe wa FDLR ushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ndetse nabo bakorana nabo nka Felix Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye bavuga ko bazatera igihugu cy'u Rwanda bakimura ndetse bakanatembagaza ubutegetsi bwa Kigali. Colonel Nanga yongeye kuvuga ko n'ubundi nubwo u Rwanda rushyirwa mu majwi ngo rufatanya na M23, ariko ubwo buryo yasobanuye haruguru ari bwo bugaragara kandi buzwi, ibindi byose ari byo bitekerereza. Nyamara ntiyavuze ko u Rwanda ari rwo rukorana nabo kuri ubwo buryo gusa. Colonel Nanga yongeye kugaragaza ko n'ubundi igihugu cya Uganda nacyo gikorana bya hafi n'uyu mutwe wa M23 kuri ubwo buryo, aho yavuze ko imipaka yose ihuza igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda bikaba biri ku ruhande rwa M23 bagomba gukorana bya hafi kugira ngo hatagira ujya kwangiriza umutekano w'icyo gihugu, ari nabyo bituma n'ubundi haba urujya n'uruza rw'abaturage bava muri gihugu cya Uganda berekeza mu gihugu cya Kongo bajya no mu mujyi wa Goma. Ngo ni nabyo bikorwa ku ruhande rw'u Rwanda kuko bava ku ruhande rw'u Rwanda berekeza mu bice bitandukanye biherereye mu burasirazuba bwa Kongo bajya gusura bene wabo cyangwa se bakora business mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ibikomeje kuvuga mu gihugu cy'i Burundi nabyo bikomeje kuba gaterera nzamba hagati ya Prime Niyongabo, Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo. Ibyabo ntago bikomeje kugenda neza kugeza ubu. Reverien Ndikuriyo arashaka gutembagaza ubutegetsi anyuze n'ubundi mu ibara rikomeye cyane risa nk'irya CNDD FDD, ariko bikemezwa neza ko gutembagaza ubutegetsi nanone ari igitutu gikomeye cyane gikomeje gushirwa kuri Evariste Ndayishimiye nyuma yuko amaze kubura ibijyanye n'igitoro mu gihugu cye, ubutegetsi bwe bugatuma n'ubundi ubukungu butembagara ku buryo bukabije cyane mu gihugu cy'i Burundi. Inzara ndetse n'ibijyanye n'ibikomoka kuri peteroli bikomeje guteza inkeke n'impungenge mu gihugu cy'i Burundi, aho abaturage bakomeje kwinubira ubutegetsi buriho muri iyi minsi ko buri kwibanda mu ntambara y'uburasirazuba bwa Kongo, nyamara abaturage babo bagakomeza kujya mu kaga kaba k'inzara ndetse indwara zitandukanye zikomoka ku mwanda kubera ibikorwa remezo byamaze kwangirika kandi bikaba bidasanwa, ahubwo amafaranga yakabisanye akaba ajya kugurwa intwaro kugira ngo berekeze mu burasirazuba bwa Kongo. Abaturage bakomeje kwibaza niba koko Kongo hari icyo ibafasha mu bijyanye n'ubuzima bw'abaturage bwa buri munsi, cyangwa se hari inkunga ibaha ku giti cyabo kugira ngo bibereho nk'abayobozi. Nyamara abaturage bakomeje kwandagara ndetse no kwicwa bya hato na hato bijyanye n'ibicwa n'inzara ndetse n'indwara zikomoka ku mwanda. Amakuru aremeza neza ko mu gihugu cy'i Burundi kugeza ubu harimo umwuka mubi muri aba bagabo bombi, aho Prime Niyongabo yasabye ko ingabo za leta y'igihugu cy'i Burundi ziva mu burasirazuba bwa Kongo, ariko bakamutera utwatsi, ahubwo bakamubwira ko ku itegeko rikomeye nawe agomba kwerekeza muri burasirazuba bwa Kongo agahangana n'umutwe wa M23 wakomeje kuvugwaho ko ushaka n'ubundi kuzatera igihugu cy'i Burundi unyuze muri Red Tabara. Ikibazo cy'ingabo z'u Burundi n'ubundi mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo gikomeje kuvugwaho rumwe, nyuma y'uko benshi bakomeje gutoroka uru rugamba rwo mu burasirazuba bwa Kongo bakerekeza mu bihugu by'amahanga. Amakuru bakomeje kuyashyira hanze ko kwitabwaho kwabo mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje gukemangwa. Abenshi ngo bagerayo bakicwa n'indwara kubera kubura imiti, abandi bagahabwa imbunda zitagezweho kubera ubukene bw'igihugu cy'u Burundi. Nyamara biremezwa neza ko n'imbunda zije ku ruhande rwa leta ya Kongo inyinshi zihabwa umutwe wa Wazalendo ndetse na FDLR ngo kugira ngo barwane ku butegetsi bwa leta ya Kongo. Abasirikare b'Abarundi bavugwaho ko batangiye gucika intege nubwo bakomeje guhatirizwa ngo bajye kugwana mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ubw'itegeko ahubwo atari ku bwabo ku giti cyabo. Benshi mu baganiriye n'ibitangazamakuru bagaragaje ko urugamba rwo mu burasirazuba bwa Kongo rutagakwiye kuba urugamba rw'abasirikare baturuka mu gihugu cy'i Burundi, ahubwo gakwiye kuba urugamba rw'abagabo ubwabo kuko n'ubundi bose n'abakongomani ku giti cyabo. Kugeza ubu Tanzania ikomeje kujya muri iyi mirwano yo mu burasirazuba bwa Kongo, ariko abasirikare babo bakomeje kuhashirira. Amakuru ava n'ubundi mu bice baherereyemo nk'umujyi wa Karemi aremeza neza ko buri munsi byibura hagenda imirambo ishyira kuri 40-70 yerekeza mu gihugu cya Tanzania yamaze kwicirwa muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Benshi mu baje muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo baturutse mu gihugu cya Tanzania ngo bari bazi ko baje gucunga umutekano mu bice birimo umutekano, ariko kugeza ubu ngubu batunguwe no kubona bisanga imbere ku mirongo y'urugamba batangira kuraswaho, abenshi bagatangira kuvutswa ubuzima n'umutwe wa M23 ndetse n'abantu batazwi badasize n'inyuma n'umutwe wa Red Tabara
Bunamwe mu basirikare ba Wazalendo bajya babatungura bagatangira kurasana nabo ngo kubera ko bababujije guhohotera abaturage ndetse no kubasahura bimwe bamenyereye by'ubuzima bwa buri munsi. Abasirikare bagize ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo aho kugeza ubu ngubu kugira ngo ubone amakuru ku buryo bukoroheye aturuka mu mujyi wa Uvira ari ibintu bikaze. Impamvu nyinshi zakomeje gutangwa na leta ya Kongo ngo nukugira ngo ikore ibintu byayo bucece, ngo dore ko M23 yifashishaga iryo koranabuhanga ndetse n'iyo internet yari iri muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Uvira ikaza kugaba ibitero simusiga ku ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Amakuru ariko kuva ku ruhande rwa societe civile aremeza neza ko imodoka nyinshi ziri kuva ku ruhande rw'u Burundi ndetse izindi zikava Karemi no mu bindi bice bitandukanye birimo ingabo za leta ya Kongo zikomeje kwinjira mu mujyi wa Uvira ndetse n'abasirikare benshi cyane. Uru rwego batangiye gushyiraho iyi ntambara yo muri Sud Kivu biravugwa ko haje kwifashishwa n'ubundi ubwenge bwinshi cyane, aho abacancuro baje kwirunda muri uyu mujyi wa Uvira ndetse no mu nkengero ya Uvira. Benshi bati iyi ntambara ikomeje kwitegurwa muri Kivu y'Amajyepfo ishobora kuzasiga noneho umujyi urimbutse burundu. Ni nyuma y'uko M23 yinjiye muri uyu mujyi wa Uvira, abasirikare baturuka mu gihugu cy'u Burundi bakawusohokamo birukanka ndetse bamwe bagasiga intwaro. Amadefense menshi yasize intwaro zose bari bafite birukanka